I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu u Minecraft, pregledavanje modernih kuća u Minecraftu. Danas imamo tu ovu mnogo dobro lijepu kuću, znači krenut ćemo odmah s prvog dijela, znači imamo ovu mnogo lijepu stazu, znači pogledajte. Imamo i automatska vrata, znači tu nam je onako veliko cvijeće, imamo tepih skroz do kraja, znači tu nam je onako neki restoran gdje ljudi budu, znači ovamo imamo, čekaj da pokažem vamo, s ove strane nam je toranj, znači možemo se popnemo do vrha. Ja ne bih sad, pošto teško da se popne do vrha, znači ovdje znači imamo drugi izlaz, znači ovdje možemo da izađemo, pogledajte, idemo tamo do drugog dijela što ću vam pokažem. Sada idemo na sprat, gdje su nam stepenice, idemo na drugi sprat, znači tu imamo ove staklena ograda, tepih ovaj zeleni, znači tu sam sobe spavač, tu krevet, tu isto u svakom tako, znači ovdje, a ovdje oko bračni krevet, da troje može da se legne spava, znači su to sve osnovno. Idemo sad napolje, evo izaći ćemo malo vrata. Dakle, taj put ide odavde i znači tu opet do kuće, odavde ide put vamo do ove štale, znači tu štala za konje, znači vidite tu su konji, znači tu isto štala, znači vamo nam je toranj, znači vidite. I sad ću da vam pokažem kako kuća izgleda sa svake strane, znači mnogo lijepo izgleda, znači posebno ovi putevi, znači pogledajte. I to je bilo to do epizode. Ćao!